Ke CIT Lingba ke Skill Meghalaya Project kan IG kai free skill training yaki kena samla haka assistant beauty therapist klam daran kampan seo na kapentaka training. Kibala pan pendap yakane ke training kin yo yaki startup tools ban seng kam la jong. Yaki jingte ba company pila ban phone hau number pra nyo sao san khandai sao riu. Hadian bakador bar kerpang jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC kala ai ka jing menjur ya ka anrew ne ka bil pia bat penbet constituency thmai ka lathat labo area plun kala penpau baka pediang hun ya ka ne ka bil ka lathat labo area plun ki kentup ya ka dor bar snong lathat labo Caroline Colony Mokrdub Lumpariat Salaro tenda wapung bat ka dong moralong kani ka anrew ka dei ka the Jaintia Hills Autonomous District Constitution of District Council Amendment Bill 2024 kabaya dei ka jimpen bet thma yaki arpkandai tali ki constituency ka hap hapo ka council haba kren berkinong tho khubor haka khandai tarik nailar nakal yang wahe shnong lathat labo bat chairman lathat labo area pelun uba ABM Shulai ula ong bangi pediang hun ya ka jimpen bet thma ya ka MDC constituency jongka 18 Jawai North MDC constituency ngi penpauru ya ka jing ngongu kerpang ya ka delimitation committee jong ka JHADC bat ya chief executive member jong ka JHADC ma Thombor Shiwan bat ki court executive committee ki basngap ya ka jing ut jing nam jongi hadin balapan pendapat ba ya ka draft na ka bentaban penbet thmai ya ki constituency da ka ba penhap ya ka lathat labo bat ka nangba bat pharya ya ka lathat labo not syakalai sautli ki constituency ula ong uma Shulai Uloong is ngokumen ban yathu yapi bahadian bangila shim ya kasin jam ban mi syakmat ban persya ba omdei ban pharya ya kishnong ki badon haka lathat labo area pulun bat kim persya ladapan kendria syakanu kanu ke constituency henry nakal yang ka delimitation kala rai ban penhe bat katkum ke bapau haka bil kabala menjur ka council ru baro kishnong ki bahap haka lathat labo area pulun kila ne haka juk ke constituency ula benrap ha ka bay day bat kadong mi sngi kamsyam lawan syakmat ban snok tilang bat kalat that labo pelun ngila khot lang ya kadong mi sngi henre ka jubab ka bangio ka long baki snow babiang bat ba upat ba aru uhun ya ka jing penhap ya ki syakawe ka constituency kumtangi mla ban penbor ya ka jing kwa jongki meratipri da mi haki public hearing kamu ada perman ada delimitation committee yang di district council aga jing itu ka oleh rearrangement di ya ki constituency kamu man yudap da ini kali yang terus segi tak ada mi teman dapat senyawi da boy ke objection ni bah wayui kat kam katu ka draft tentative draft yang ki dapat mi ke to wa yang ki snong ku em ko kala tubo area pelun wayui to ada pihak segi li su constituency halor yang katu keting senyawi yang IJ ni tak ada kuwi gesur atau kam kita bar senong kiwana mi na gaju di ketenri ku UM lang curug kuman IJ teli nei benta ijing hai jing biang yang pajba nong song senong hi ro kuwi tasnyau kemen ong ni ka smi wa hadien wada yui da dep ka district council balai pas ya kan ka bil jing itu kan ka pelek teme ki gini ki konsensi yang ti isnya to yoi na biang naman ki wa da chim gai ki banta ki wa I da pensnya snya kam ki he no yang di gida bar snong agala ba area pulun hiro wi snya wa to wi play tepang ya ka delimitation committee kam jola ya u CM yang ke JHADC lengkap wa ki IM MC benta wa ya kani ka kam kay wa pihak i konstitusi ke chim gi ya ke jing ut ke jing bersnya biong I ketua dalai ka public hearing akan ditrik new benai wadap u Julai arja hausu ita district library dan kaliang yang I yuluti wa to wa uman ka kam kawan-kawan ko wa pejing lai cikmat wonang yi to I kam kita ba chnong ko upaj yai benta iwo biang yong upaj ba nong chong chnong yang telah buat area pelung bro kui kalau lai lang ni em lang ni nado sedang ja cirup da kaniman ka jing job ni ko dapat snya ye ki benta ki wada yon ot yoi da teman sukses ko
kita yo orang pergi yang senang kamu di Jogja ini the ME senang yang ke selerok wahe marhab hari ini the MU mahua waman wahe senang yang ke tendukung dan senang nyata wahe senang yang ke kubok dan senang ini the MU ma jalan kupar ramai waman wahe senang yang ke lumperet dan senang the MU ini ma harus kar waman kamu orang ba dong ni ba ke yok tidang proses pedang tok dia pandai handai dewan lang isruk ba ke yang kani ke area sini lah DFI ke polling session yok ni sini da armut wan ki wi to wa uma thayang tang o to sembur we chnong na ka wa tatip pi mai tu to we chnong yang ka mo boduk da man wi hot yang ka to the decision committee tem siang hab wo umi wo nakaliang mo boduk to ma yang henrei kar ki kam yang ngone wa meeting apa DC office kam tertib so we wan ha jing to wan ma MH lendo tuan to he snong yang ka Karolin koloni kita to di dalam snong tu he ki wa mi chikmat new dep kat kam ji to skowin ga i kom pui om ga snong ni sket ang man ka dong hi ni ha ke le ji sket ang ka proses kita tem MJ ki em lang i te to ka domisi kemudian kamu yo ki ha ni final li ko mi ta ki snong te kat kamu ya em lang i te em lang sruk kat kamu jipsnya ke yo kin ki ta omen hi wan yo to em ga ta kawi kamu ya do tip hi man ki pai ba la yo tip ki ko i chuau lai chikmat ke ni to dai chem lang pra nong ilam snong nong ilam dong de em ki jing kelam snya wi to wa lai to kat kam ke jing kwa yong pai ba obot nong snong na sa thu ki kwa ki em lang da ke jing to ke ni mot ye ke domisni le mem ong wo ei khut ki nong ilam ki da ke yi ka jing persnya meliang yang ki ju he ki yang ki ong yu to wa ki man snya biang ki kwa ki ong ki biang hu lai ki ke jong da srowi le mon ong ki kat kam ka jing tip pe yang ki ong ki to pai ba le yong ko mai nong chong dong yang ki le ki ngai da ka jing to ka te i to de ka benta ke ong i go pen bor an rai ni ba ka ni da snya tho ki to jar ki mah ki area i operate tangla wan he keju lama yang ka la bo area kulun ro wi to ne benta wi peli tam ne ba wan dikam le ki wan ne benta yo em ke jing ba jing miat ha em lang sa lang ki isnya to em kam wi em lang chru de ha jing to wo ka jing tua yang ki ti le ni wong mo ba ni ba kle ke te ti de perchang ni mo man ong bai ne ka liang i le ta tho de boi tangwa kim em wan ki chmat wo sign gi ki jing do i yang ki ka ni ka presentation hai jui por le man hai meeting jo khot i ki le man anda yang hi em man pa de ye ten da man ko yen ju yo jing che na ki nang lam nang ki den boy mo kam kin ka man snya pun ha kam ong itu boy silent is concern boy ye ki ki chem i kete ko ambi kastani no sedang to UMI to lilara ki ka chora le lo man i ulai lang chrup de kamayoi to em kam ke kopsar boy da dawa ki jemo em ke konstituensi ini ma upenduk wan ki ye not em ke south central le mon boy jen daga mot man boy dai perkhat ki dai wa jingai ta sia thu ki mot em man sa but man is not wise em ke south central sin em ke south to mot south or north i kate tem em ong sia em ha yo bi jisket rapat i ya kan ni lah clear bah ko da ong ki nagi ni yang ga tu he yang ni presentation ada everyone is suggestion ijing persnya yo kwa bi persnya wa pediang bi mo la ni against bi the within ga ka khande tarik da to em ba jing persnya yang ki mo hadin ga public hearing yi gu pha jing tho da penyo mon em da penyo boy tip ong mo ini ha ka te ta benta ga yang ki i wan kam mo da yi ita da ya chong lang i da perkhat sani to ka jing le nei bantai jing kwa yang i semen la nei pra he chnong ai han rei perkhat jingai nei bantai phai miet im lang sa lang po yang ini ki area hi ga lan po area belum ro ko wi be kam jo le to mo man yo suk hiu pai ba le to dai go
ya pempra kata i halor kata ye yong kiwi teman asnya moman unyi kawan-kawan da la reklam behjing sekiat ma ong hi dewa kama kuat ina teman tok lang ngurok sa ta katene da ong yi piwa ka jin yi na kiliang biwa he yong ki biwa tok nikmat ma ya tu ya dong yong ki ong di tok wa ki biang di kat kam bai ba yong ki la kam tek wa teman ya kata nama kam dong ni pini ma to ye biu yo jing che pra benia naki ba i de khot i to yo itu wi ke sur ko wi krek lang mo bo ka kawan-kawan ka jing siau politik serut le itu ni mentai ba yo ka social i yo i ka jing to jing de yo ko ko ka ang ko em kam la bo iri belum ko kata